Jotelo mag duond bura mar Ford Kenya koro ochiwo ni en yo mane ma duond bura no ochimo ahinya to motelo ne yiero maduong' ma higa mar 2027 ka giloso e boma ma Kimilili, kaunti ma Bungoma. Jalup jagoro mar duond bura no David Burare owacho ni giseketo okenge mabiro konyo bero chenro mag Ford Kenya pachoka. Burare kata kamano owito oko paro moro ni okenge makamano nyalo nyayo lweny ma apiny e riwruok mar Kenya Kwanza. Omedo bende ni gitimo ikruok mar manyo jogo madiher riwore gi Ford Kenya kata duond bura mar Ford Kenya. Karibu mwana wewe nenda bobo singo waka kenda nenda. Katika mkutano wetu tumepitisha ya kwamba tunaenda kufanya rebranding ya chama. Na tayari our National Secretary General Mheshimiwa John Chikati ashazungumzia jambo la branding. Kwa hivyo langu lilikuwa ni kuwajulisha viongozi wa mashinani kwamba chama kinaenda kufanya branding ndio kiweze kuwa na msisimuko na kiweze kuwa ni chama ambacho kinakubaliwa na wengi, kwa sababu tunataka watu wengi wajiunge na chama na tuweze kufanya kongamano kubwa kabisa launch the new look Ford Kenya katika ukumbi wa Bomas huko Nairobi. Ford Kenya will not fall, neither will it be traded for 30 or 70 silver coins. As a party and members, we will not accept. It will not be done, whether by any means, whether by threats, we will not follow the party. I also want to thank our party leader for meeting with the NEC members and making a resolution that this party is here to stay no matter if he loses his position. Kwa jirani yako hata kama ni kuzuri na nyumba yako ni ya nyasi, uwezi endo bomoe nyumba yako atuende uishi kwa jirani. Siku jirani atataka kuhama, wewe utabaki kama hauna makao. Nyakora Mugejuangi kanyo yena mar mondo mi akaw yo madundo e weche manyien mag migago kata kamano asoma nemo kukum ote ma uchwalonwa achiel kachiel